After watching this video, you will see the reason why I choose Ezikoba. That in my next word, I'll still come from Enugu-Ezike. Enugu-Ezike is the best place to be. Celebration everywhere. And we are so much blessed with talented people. Watch this video to the end and please share. Thank you. Where's the detail? Every time what's some of that? Every time what's some of that? Every time oh, what are you? Every time some I'm a no solo by every time I'm not there. Every time what are you? Every time what are you? Every time
Unu worry ye, ane jono pe won kara ka boy na na be yin re ho. Oh, e jo ko mo chizirmo. Amanu. E jo ko mo mazirmo. Amanu. Nu wa de dar mo na bi kan ga mo chizirmo. Ozo duro ta di ge boko. No boko du bola de. Ai, una mo no tini bagi won ta kan no ko ta repu me ta ta. Ajam do ponu. Mo bono da gne wa gne ziki. Izoko. Ne ye gara ko papa. Ana ma so gara ko tara no bo ye on ye vori ko la gara ma na ga gwa. E mo rum ne o na mo ta ga gara ma buga gara ma mo go na ma ja ka ma mo sina le furo gu joro ni shi. No 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 mo to ma ke to mo ra ta ba ma ra te ba yo so. Ni se gba na gba ni mo da ta ba ni ye gara. Mo gba na ba ga le tu ma ka na gba ma gara pa ore to ma ja ra na na ki. Wa mo ti ba bi ga na na ja gara pe ka. Kai ele